Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay ibasa ti Jeremias Kapitulo 29, versikulo 11. Siak laeng ti makaammo kadagiti planok a maipaay kada kayo. Planok amang parangay asaan kitdi amang didigra. Plano amang ibanag itinamnamayo iti masakbayan. Bueno papagayam, intay danggan ti pakasaritaan a maitampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na ma'am, kung naklakit din no jak masambot da iti retirement party. Katanda ka mat. Nalpas ka din ti klase? Wen ma'am, pinagawid ko na sapa dagiti estudyante. Tatalaga akayat ko ti agatendar iti napatag-unay apaset ti biagyo. Agyaman na tanaka umay kalilibe. Ay na, nagado ti bisita yo ma'am. Ay na, puro estudyante dagita idi iti masteral kan doktoral. Kasta ka di? Kita man laang anya ma'am. Puro professional dagiti estudyante. Ay katwan makitam di nakatugaw ijay ikit. Isumat da ito di Chief di Fire Department ma'am. Estudyante dayta idi. Kasta ma'am? Dayta laeng mati maipanakkel ko iti panangisurok iti manuatawan, Lilibet. Ay na ma'am, agyaman na gapu iti ano siya nang isurusuro kanya. Naragpat ko da ito a posisyon ko ita. Si kakit dimat. Ni, asino pa nga dagiti agsasangpot a bisita yo ma'am. Dayta sumungan. Headmat lang dayta iti mabig-big-big a kumpanya. Ni, umayon ma'am, asit gan na kan. Nakita na kayo adagos. Ma'am Rosita, malagip nakpay ka di? Si kakit dimat, Eddie. Apay kumaasaan ka amalagip. Kat maysa ka kadagiti estudyante iti doktoral iti. Nasayat mo ta nalagip nak, ma'am. Kita man laang tinaragpat mo itaan. Uwan, ma'am. Pudno day ta. Kahit day ta naragpat ko, kat gapukan ka. Isungadak mo't ita dito yung retirement party. Takayat kumot nga agyaman kan ka, ma'am. Daragsaka ka makakita ka na kayo nga estudyante kiti. Apay nga agluwa kay matan, ma'am. Ay, napasensya ka, Eddie. Tears of happiness na ito, iho. Bakit? Ayan dyan tulbak ti kotse. Nakasabit mat iti likod tiri daw. Apay, sa dino ti papanam. Rabin Inaksukunan ni mami. Kunak man nuyawid dagit ipampanakkel ng estudyante na. Imawag nga ron itay. Sukunak ka no. Sumurot ka? Apay kumasumurutak pay lang. Agbuyak langan. Ingka nga ron urnusan dyan silid ni mami. Siyak pa iti ibaon mo. Sikamatan nanang mamatday jay. Sige man langan, inakurnusan. Kalpasan na, inakto sukunan. Mas daawak iti dayjay nga inam. Tamasapol pay lang ang nagpaparty. Apay, saan ka kadian naragsak? A-retire din ni mami? Kaya't naasawan, makaawatan iti binulan a pensyon na. Apay, mano ti maawat na a pensyon? Ay kat, nasurok mo't 30,000. Nasayaat mo't. Uray saan kan ngagtrabaho? Mabiyag tayon asang kapamilya. Anya, Ma'am Rosita, itulod ka ni Jibalayo? Saanan, Eddie? O may naksukunan di anak ko. Agam, itay pa yung urayan nyo. Agam, awan matlangan. Kuna namat itay nga on the way ka nun. Nasaro ko na may sa oras nga gururay kayo, ma'am. Ay na, sige lang, Eddie. Umunakan, naskan nga urayak ti anak ko. Ni June. June gayam tinagan ti anak yo, ma'am. Wan, kakaiso na nga anak ko ni June. Anya trabaho na, ma'am? Ay, daksang kasat. Ta saan anakalpas iti panagadal na. Kasta gayam, ma'am.
Nasa pangamin anang asawa. Kunak nga agiskwela idi, nga masadot matan. Ne, isun sa daytan. Alam, ma'am, itulod kayong jirwar. Nasken, akaduan kayo. Ay na, Jun, nagpartak matan ti panagmanehom. Maulaw ka nagnervyusak. Samsambutang nga rodya basketball abuyaak. Ay, saan kayo mat ngay may kinibakat mo ijay retirement party? Mabain kami. Nagaduti bisitam. Nakita yu kumakan na amuyo dagiti estudyante idi. Apuro professional itan. Amok daytan. Idi pa'y nga ibagbagayo. Apay kumaanas kan amumi ida. Asino ayan dagita nga estudyante? Saan da basta-basta professional, Jun? Nangato ti posisyon da. Adulamin. Ay, mangrugin di basketball. Di kan tupay lang nagpaitulod ka dagiti estudyante. Nupud no matlaang a professional da. Intulod da ka kuman a. Bakit? Agring kan? Aldawon. Napayayaring, anak. Anyat orasin. Mabisinan dagiti ubing. Ay, nakaturog da pa'y laang. Sabado ita. Alas Jason. Kaya't ko pa iti maturog. Ay, dahi takat ngamin. Nagladaw ka naturog idirabi. Basol mo Apay ngamin tadi mo impasublat jay remote ti TV. Alangan adyak buyaan jay paborito ngay ayam iti basketball. Pumarbangonan. Idi binuyak met jay pelikula at drama. Ne, kaslad da tao ijay kusina Ni mamim day jay. Bayam ang agluto. Mayat gayam, itatanag-retire ni mami. Adda para luto dito'y balay. Maturog akpay. Di nakriingan Nay, agin inaw kayo mat, mami. Wan, tanalpas kamin anangan kadagiti apo ko. Ininawak laang da ito'y nanganan me. Sikat nagluto? Wan tadyak mo't mauray nga agluto ti asawam. Ay, napuyat ngamin. Ay, agasam. Parbangunan nga maagbuy-buya pa ilaang. Ay, kastana. Kat, ayan na ngay. Nakaturok pala Ririingat nga ron ngam. Agungat kiting. Mala, mangan ka nga rudan. Adda kinalubak amakan di talamisaan. Ne. Anyat kat katawaam. Ay, dahito man nakapost dito yung Facebook ko. Kat, nalpas ka nanangan. Ay, bitay pa'y Kunak man no aglaba ka ita. Masadutak. Kat, anya nga iti aramidam. Agmalmalam ang ag-cellphone. Anya? Ni mami ngay. Nagadukit din adam damagam. Makapasuron ka. Ay, jakam mo no sa dino ti ayan na. Adan sa mo ti di kusina. Ibagam tagluto iti pangaldawan tayo. Ay, wun man, inak ibaga. Ay, agore ka. Ay, ipakitam kan kuwana dagito'y babayadan. Ne. Nagadumat daytan. Wana. Daytoy jay kuryente. Daytoy mat jay internet. Daytoy mat jay danom. Kan ibagam nga awanan karga ti ref tayo. Nay, mami. Agin inaw kayo manan. Jak ngamin kayat anawara da ito'y lababo. Nangan ni bakat mo ngam di man lanaginaw. Pinanawan na latan tinanganan na. Mami. Dagiti babayadan tayo. Bayadak amin na kita. Katanya nga si kamat ti adda pensyon na. Nungay nga tangamin agbiro ka iti trabaho, John. Agibaon ka man ako nakaon. Jak kayat ti ag-construction. Nagdagsan day ta trabaho. Namnamain nyo latan di pensyon ko. Ayun gayam. Awan karga ti ref tayo. Ikanak iti kwarta. Tinak ag-grocery. Nay, bakit? Apay atalyaw ka atalyaw?
Agkit-kitak nga rod, itigatangag. Anya ayat tigatangam. Apay, adda kwartam. Katjay kwarta ni mami Pag-grocery dayjay. Kisayamon. Takayat ko agumatang itibaro a contact lens ko. Anya? Ay, makadlaw ni mami. Ay, saan na amadlaw? Imbes agumatang ta itimay sa kilong asukar, kagudwala ang tigatangan ta. Si Kamat, hindi mo pa'y among ay pamuspusan. Alakid din. Inta grocery. Kalpasan na, mapantag gumatang iti contact lens ko Ado pa'y ti mabati. Siyak, ti makamu. Oh, anyangay ma'am. Kumusta kan? Itata naka-retire kan? Ay, adda mabanugak no adda aklaang dito'y balay mi. Talaga akasta. Amo ma'am, saan ka pa'y kumangamin ang nag-retire? Ubing ka pa'y mat. Kunak ngamin idi no naragsak ti ag-retire. Ad-ada nga agkapsot kayo na awan aramiden nyo. Ay, nadlaw ko nga rod nga ad-ada si madot ti anak ko, kan ti manugang ko, manipod adda akong dito'y balay. Oh, makita yu dayta? Kabaalak pa'y laang matkit di ti agisuro. Kaya tiyo ka di ti ag-tutor ka dagiti ubing, ma'am? Ay katuan Ado ti agkasapulan data iti tutor. Naskan ngamin nga agbalin kayo lata nga active kan productive. Dayta ti tandaanan nyo. Sika talaga, June. Nakaluto nga tan ni mami. Tsaka mo, ibagam kan kwa na, Ne. Adamot bisita na akasarsarita na ijerwa. Ayabam kit din. Ibagam amabisinan dagiti apo ko na. Tikunam kit di, sikat imabisin. Masadutak lang amin at tumakdar. Ay, ura siya nga rod. Sikamot ngamin. Im-influensyaan na. Nadlaw ka din ni mamim dagiti ginatang taag grocery? Saan na nadlaw dayta? Danag mo na aya. Inton maminsan nga ibaon na tamanin nga grocery. Jay mat korsonada a shorts tigatangan ta. Nadamag kumot ang nag-retire kan. Wan, manong. Manon abulan ang nag-retire. Isumot lagaya makanayon na makita nga agmula-mula ka itinatnatang iti arubayam. Wan tawan mo't maaramid ko. Kat no kabailang pa iti agisuro, akit agisuro kalata. Laglagi pa yung aginggat ka maudyanan, wano pagpatinggan ti angas. Kat adalat ta ka ipapananti biyag tayo. Ay, kasla nga rod ad-adda nga agkapsutak no adda aklaang dito'y balay mi. Mawatan ka, takastak mo't idinagretiro ak. Ang mabalin mo lat nga aramiden, dagiti kayat mo nga aramiden. Tapno, ma-enjoy ti biyag mo. Gasto sa ma, ti pensyon mo. Saan laeng para ka dagiti anak mo? Anya, agisuro ka manen? Agtuturak laeng. Di kaya't naasawan. Rumwar ka manan dito'y balay itinal daw? Kat tanyangay kumataramidak dito'y unag ti balay. Nagado. Didak kayat apagtrabahuan. Tapno adda para luto iti kaninyo, kasta ka di. Apay adi mo iba unti asawam nga agsel-cellphone, kan agtugtugaw laang tararamidan na. Ni mami mat. Kan kayat ko nga agbiro kamatan iti trabahom, Jun. Mami. Kayat ko ti mapanagpasya-pasyar. Makamu kamatan iti pamilyam. Ibagam iti asawam, taggagat mat. Anya? Imbaga ni mamim ti kasta? Sika, akakaiso na nga anak na? Huwag nga rod. Nasakit tinakam ko. Anya matday dyan nga inamon? Kaslasaan na ka nga anak? Ngampang panunutak ti imbaga na. Kaslapod no. Ti kunamkit di, talaga nga imot jay inam. Di na kayat nga i-share dagiti blessings na? Nagbalintang agpaiso asadot.
Idi adda dito'y balay ni mami. Isu amin ang ti agtrab-trabaho. Wala, takabailan na paimod. Masyanak ka ni mami. Katsyak nga'y nga asawam. Saan ka amasyan kanyak? Agbiro ka kun iti trabaho. Katsika, asikaswam da ito'y balay, kandag iti anak ta. Nagsao dyan nagagat. Saan natan nga ikan ni mami iti kwarta? Imot kit di. Isu anas kan nga agtrabaho akon. Udnugay man nagsublikan nga gisuro, ma'am. Tutorak laang ita. Nagadumot nga min dagiti estudyante nga agkasapulan iti tutor. Wan nga rod, ma'am. Apay nga min nagsapa kay anak retire. Wan nga rod. Daytamot ti bidot ko. Alam, ma'am, di kag danag. Adakla tamang supsuporta kada kayo. Agyaman na kan ka, edi. Awan ang yaman na, ma'am. Pada kasapulan nyo, ibagayo lang. Adda kamot gayam diti ospital, manong. Ay, in-confine dak dagiti anak ko. Apay nga min, anya tinapasama. Gagangay santi lumakay. Rumor ka latangamin. Adda ka mo latangamin ijay balayo. Di ka pa imot agaliwaksa. Ay, mayat sa ngagpaiso. No, pasaray sumuro ta kadagiti padak alalakay. Ay katun apay di mo aramidan. Kas kanyak, agisursuro aklata. Kumapsot ti bagim, no awanter aramida, manong. Rumbang ti panaggagat. Saan asumardang nga agsuro, kadagiti na duma-duma abambanag para iti pagimbagan iti biyag. Papagayam, ditan tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, ana itampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jufer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami, iti inkay panang tarabay.